Yazılsa da bu mene bizge Tatarlarga bizge gıybret. Mene şu benim rezümüm. Rahmet. Bunda sıra buldu. Göz aşıksız buran Türkçe işik yangırıydı. Göz aşıksız buran Türkçe bik ağır tercüme edirge. Lakin etip birem tügel tercümen etem. Göz aşıksız buran. Sizge fırsat bularak bunda benim bir ne var okudum. Renat Safiç. Sizge bir sorun var. Bunda okup gitken bir cümle fikir millet yazmışın öz yazmışı itip kabul etken şahsi menfaatlerin unutup kabul etken şahsi menfaatlerin unutup barı halkına hizmet etken liderler gasırga birgine tuva degen burungular. Mına bizning gasırga indi Tuqay tuğan ol. Hem Safiş sizning uyğızşa 20-ci gasırda Tuqaydan başka kim? Mana şunday şahs barmı bizning tilge alırlık? Sizning için kim ol? Bunu bilesim kile. Tufan diye koysa. Tufan diye her kişi özünce cevap verir. Kimdir Fanisiyar Ulinde min alaydı ve etmin ikisinde yakşı bilsem de utangali. Tatar milletine hizmet etüde Musa Jalil'de bir zorluğu aytik Tatar'ın tonusun aytiganın bütün halklar altında derecesini kurtarı için Jalil'de iskitkiş zorluğuna aytik mesela Mirsayit Sultan Galiyev o kişi turunda kuplarımız az bile, bir kuplarımız az bile. Mesela ben de üniversitede okuyanda Sovyetler ilinin tüp düşmanı Mirsayit Sultan Galiyev deyip benim de kalın kitabı çıkkanıydı. Bilesiniz mi kimin? Indus Tahirov'un. Biz şunun boyunca Yugoslav milletperver tarihçisinden bulup gitti. Akademik vizayı. Ben mesela şulaydı yaşayan idim. Lakin bugünkü günde ilk Sovyetler Birliği'nde milli respublikalar uyuşu ideyası Stalin'in başında bulmayı, Lenin'in başında bulmayı. Alar şuluk Rusya imperiyası tradisiyasını devam ettirgen tulalar. Şuşu işe karşı çıkan birinci kişi Mirsayit Sultan Galiyev. Bugünkü günde Kazakistan degen il var iken, Azerbaycan degen il var iken, Özbekistan, Kırgızistan degen il var iken, Tataristan degen respublika var iken, Tatar halkı isen iken, bunlar barsa da Mirsayit Sultan Galiyev biz rahmetli olurlar demiş. Bu kişi de tarih kanatı milli halklar için epoha bulurluk şahıs. Biz koy vakitte Tokay Jalil var, başka hiç kim yok diye etirge yaratamız. Bu nadanlık bilgisinden çıkar. Biz artık ideallaştırabız. Mesela her koy bir kişiler bilen bahiske kirem. Siz beni şundansın belki koysalardır, hürmet etüden de tuttarga mümkün. Sonuçta vakitte bizde bir katı Kazandayın romanlarda yazıldı iki kişiden Sümbike, Hanbike diyeyim. Siz bilesiniz mi? Tuqay devrinde, Tuqay'a kadarki devirde bizden mağrifetçiler Şihabettin Mercaniler, Kursaviler, Kayyum Nasırılar, Galimcan İbrahimler, Fatih Emirhanlar, nindi akıllı zatlar, Ayaz İshakılar bir söz yazganlar mı Sümbike hakkında? Hiç kim bir söz yazmadan. Sümbike'nin şahsi tarihi Kazan Hanlığı'nın yokka çıkığına getirgen. Çünkü yıl sayın iralaştırıp hem onun motorluğu için hanlar birbirine utirişip il taralgan, dürüsün etkende Ivan Grozny almagan iline taralgan ilge kelgen özümüzün Tatarlar Volga'nın tügü yağındağı. Hatta Sviyarsk utravında krepüs kuruğa indi Kazan Hanlığı jetekçileri Sümbike tarafından imzalanan kilişu da hatta olan.
Biz менә тарихны белмәү аркасында бик каты идеаллаштырырга яратабыз кайбер вакытта кайбер кешеләрне. Ләкин үзебез бик тә хөрмәтле булырга тиешле кешеләрне кайчандыр кемдер пычраткан дип һаман традиция буенча гаепләп киләбез. Мәсәлән, мин Мисәет Султангалиевны реабилитация өчен үзем депутат чакта Ятсин белән бик якын эшләгән вакытта архивларда казынып ул документны үзем әзерләдем һәм аны реабилитацияләдек. Һәм бу роман чыккач, Казанның Ирек мәйданында Султангалиевның монда һәйкәле булырга тиеш дип зур гранит таш куелды. Ул таш хәзер дә шул урында тора, ләкин Султангалиев һәйкәле булырга тиеш дигән бронза язуы юкка чыккан. Һәйкәл дә юк. Урлаганнармы, әллә махсус алганнармы? Чөнки Султангалиевтән курку әле дә булса яши. Ул бер вакытта да үзенең милли рамкалары белән аерылмаган. Мәсәлән, беренче бит Сталин Ленинның имза куйган милли республикасы Украинада түгел, Казакстанда түгел, Азербайҗанда түгел, Татар-Башкорт республикасы, Союздаш республика. Бу 18-нче елда советлар, большевиклар дәүләте үлем алдында торган вакытта имзаланган Ленин тарафыннан. Колчаклар инде Самарага, Чехлар Казанга килеп терелгән вакытта. Шушы мәсьәләне хәл иткәч тә үзебезнең Башкортстаннан туган татар кешесен Зәки Вәлиевне Сталин чакырып китерә дә Кремльгә. Татарлар белән бергә булсагыз, сез бит милләт буларак формалашмый каласыз. Әгез күтәреп чыгыгыз үз милли республикагызны булдыру турында. Башкаларны кайда ясыйбыз ди, мин документлар белән сөйлим. Уйлап чыгарып түгел. Уфада ди Сталин әйтә. Уфада бит бер башкортта юк. Бу татар белән урыс шәһәре. Уфада булмый ди. Алай булгач Оренбургта шулай татар белән урыс кына. Казаклар һәм татарлар ди. Аның сүзгә сүз итсәк. Булмый. Алай булгач үзең кайда телисең шунда түзү, ләкин түзү генә. Ул үзенең туган якларына кайтып, Тимәс дигән авылда, Уралның теге тарафларында Кече Башкортстан дигән республика игълан итә. Менә шушы игълан итү аркасында Татар-Башкорт Союздаш республикасы инде закон булып, законлашып кергән ил, дәүләт юкка чыгарыла. Ринат Зәкиевич, bu kitabı bizden tekrar tarihi meselelerde alıp vardı. Daha bir mesele var dürüstünün eğitimde. Şunu aytası kile, manda jılgan Мәгариф министры da var. Hazırki vakitte bütün dünyada 6000'den artık tiller var. Bir Amerikanski institutun öğrenimi boyunca bu her günü bir til bitip bara. Her günü. Şulay isi varsa bu asırın ahırında bir 100-150 til kalır. Vat şulay etken uyağın vakitte ve varlığı 39-40 Türkçe tiller var. 150 milyon kişi şaması. 39-40. Şularının kaybirleri bitip bara. Sibirdeki vağrak Türkçe tiller bitip bara. Nişeksin Tatar tili, Türk tili alarga üz tillerin saklap kalırga yardım ete alalar. Şul vakittagına Tataristan'ın danı üz Türkçe tillerinin bitmevini saklap kalı için tırışığı Tataristan'ın danın arttırı kırık diyorlar. Benim bu turda nişek kim uyuturgandır. Şulay da ede kitap kaynayanıp çıkıgalı. Dağın kim neresi etmekşi var? Siz etmekşi olasınız. Müşteriyen tabi sıravları vardır. Sıravları mı? Sıravlar уже vardık mı edindi afterını? Sıravlar verip Kitapны мен әле укымаган, конечно. Ну, обязательно күрмен. Аңладым, Ринат Татарлар бу кеше күргәч, моны берегез дә танымыйсыз. Мин аның белән таныштырырга телим сезне. Менә күп милләтле татар халкы дибез. Сибирдә
tünjakta, tümeninin in tünyagında, Qarburan arasında tuğup üsken, şunda yaşagan Gabdil Mahmud degan zur Tatar yazıcısı bu, prozaik. Onun Rus tilindeki kitapları bir köp. Çünkü lakin canı bilen onun bütün eserinde Tatar halkı. Onun icatını izleyip alıp okuyacağız. Min mesela suqlanıp okuyturgan yazıcıların birisi. Özüm de onu kurgaç suqlanıp koydum. Bir köptenden kurganım yok idi. Hiç çakırı bilen tugul, özü koyanlar işitip gelgen. Rahmet. Ögüz boyunca anladım sizin bu kitabınızda bir nasihat Rus halkı bilen Tatar halkı dost yaşasın diye. Elbette. Benim icatımны okugan kişiler internette yazarlar. Agar da bizning халыкларны, татарны, русны таркатса, bizning ilde, il kalmaydı. Şunday yazgan kişiler var benim okuyucular arasında. Şuna göre mene sizin nasihatinizni men, наверное, utayım уже. Qaragız әле, mene kitabımның ismi «Не разлей вода». Художественными средствами рассказал, как мы живем дружно с русским народом татары. Sizga. Lakin alaylı vatasa da bu yazışının her cümlesinden Tatar ruhu berip durar. Bir sıra bu ama. Sağ ol. Конечно. Kıska. Да, значит, Игнат Софиевичка, Манежагатта. Iki сұрау, значит, біріншіден мен глазами филолога, айтар, ну, мындайында көп нетелер сөйлер, екінші глазами читателя. Вот глазами читателя хотел узнать, білерге, Казанда, Татарстанда санылар жүзден артық, значит, нелер, yazучылар да и шығырчылар. А татарлар кайсы Татарстанда яшәмей торганнар турында. Никсен кимдә язмыйлар, на ваш взгляд. Мин һәр вакыт литераторларга кайсы Казаннан киләләр, шул актуальный сравны һәр вакыт бирәм. Кемдә мия толком не айта алмыйлар. Ник булай? Соң татарлар Казан Татарстанда азрак яшиләр. Ниләргә караганда кайсы башка җирләрдә татарлар. Как будто мы не да в безвоздушном пространстве татарлар, тралар, ну и в основном это